Трета година поред, улицата на занаечиите во Тетово се исполни со бои, ракотворби и традиционални елементи. Околу 40 продавачи и производители од земјава и регионот ги представија своите производи пред граѓаните со цел да ја зачуваат долгогодишната традиција. Учесниците на сајмот велат дека се задоволни од интересот на граѓаните. Некои од нив со децении се занимаваат со производство на традиционална храна, а своите производи ги пласираат и на странските пазари. Kena nisë vjeçare, kena turshia, ajvara, me gjitha hasap sistemet ISO për Evropë. Bëjmë distribuimin jashtë shtetit 70% mallit, prodhimi vendor, gjithashtu edhe kena edhe ketchupin. Ketchupin e kena edhe kastravecat I prodhojmë vetë, si në fushë deri në prodhim final. Покрај храната, сајмот служеше и како простор за промоција на социјалната работа и интеграцијата. Дел од изложените ракотворби беа изработени од млади лица преку работна терапија со фокус на рециклирањето. Shikoni këtu ka mjete ose punime me materiale ricikluese. I japim prioritet riciklimit. Këto punë janë bërë në atelien e qendrës nga një grup të rinj, mbi moshën 22 vjeç, 11 të rinj, të cilët zhvillojnë terapinë e punës aty në qendër dhe bëjnë punime të ndryshme. Këto punëtorët I bëj vetë me shtiza ose me grep. Çorap, çanta, komplete kështu për fëmijë, çdo gjë. Punime me dorë, me grep. Shumë dhe I blejnë. Po nuk vletërsohet shumë puna e dorë ose duan lirë, nuk e duan se do kohë të bëhet për shembull një palë çorape më pakta. Po gjithsesi ka klientë shite. Градоначалникот на Тетово Билјал Касами истакна дека целта е враќање на идентитетот на овој регион и помош за заенечиите, нивната страст да ја претворат во семеен бизнис. Në këtë panajër këtë vit marrin pjesë mbi 40 ekspozues, njerëz të cilët merren me këtë profesion më shumë nga dëshira dhe dashuria që kanë për këtë profesion se sa nga aspekti komercial. Prandaj edhe ne mundohemi që përmes këtyre promovimeve të punimeve të tyre që t'ju ndihmojnë që nga një dashuri për profesionin të bëhet edhe një biznes familjar. И покрај предизвиците на пазарот, сајмот на занаети во Тетово продолжува да биде важна платформа за зачувување на културното наследство и поттикнување на локалното претприемништво.